Kabuk Pales Kawanra Shapi, Yaka Kodyara Papura, Ka General Studies Pepuan. Pinkeng Aktiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum ka MCS, MPS, Bat QA ki Allied Services. Kat kum ka syllabus, but to my tam, Jong ke MPAC, Araja R4R. Pila ban yo yeka, na kitukan kot paro ha shilong. Office Jong Deputy Commissioner Supply Southwest Khasi District Haringkat ke Jingetri Lang but ke Seng Samlash Nong Mawphor kila yo ban rakhe ya ke National and World Consumer Right Day ni ke sngi kyrpang jong ki nongthied nongpet balapan long hapo jong ko hall DC office Light Lausang Southwest Khasi District ha ke ba ka kong si khar kongor Deputy Commissioner Southwest Khasi District kalalong kum ke kongsan Hakani geski na kaliang kinongkren kila pynshai pat ba na ke benta ko hong jong ki nongthied nongpet ba kumnu kintim ha ka bayde bat karukom ye de yethe ya kitiar kitar ki marba mardi bat ki we de ki jingdon kam na ka benta ko hong jong ki breu ha ki liang baro kumjo ru kum ki nongthied nongpen ki dei ban kin mauru ba ba kilej ha ki dukan kinde ban klet ban pe ya kitaring bat ki snem balatho ha ki mar khnang bakannom long ka jingma na ka benta ka jingko jingkhia Kila kentu ru ba nangne kinra ru ye ke khubor shakiwe pat ki para nong shong shnong khnang bagan long ka jingarap na ke benta babaro kila bantip yala ka jong ko hong kum ki nong siu nong pet hakani ge sngi nalor jong ikong si khar kongor Deputy Commissioner Southwest Khasi District layo ru ye ke jingkren be ke jing pynshai na uba pikis naitang Superintendent of Supply Nongstoin ublakren halor ka phang ka hok ki nongthied nongpet but na uba FB Kynnoh Sub Inspector Supply Southwest Khasi District ubalakren bat batai ya ka EPOS NFSA but BIS ya ka jingelang lapnya da President ka Seng Samlash Nong Mawphor uba kit bossing lengdo but ka jingkren khuble na General Secretary Seng Samlash Nong Mawphor u Downing Star Marwin Assistant Commissioner Jong ka Food Safety ikong Kim ilawan kendu yang dengan syu ngayakren ke bagi ong ba ngidar ke ka complain bentan ki ong bil khaw long plastik ba rakhe lam di tu belang lam di ong kawe yong di kong tang hang district jopi apo East Khasi Hills but quick district ru yo ka ju ka complain ba long ta di ibata ya na nila aya hi tong khaw wa kila lo na po supply yung related sa test nila sa ye but ikermen ba in sa yo ya ka report but in sa one pynshai bila santarik ikermen ba haka santarik la in sa yo ya ka report tinga syuam balay kay nga siya yo so ki ang di to fortified rice relay di yang pi kong new fortified rice di ubakam ubabon vitamin ubabon kumta terter tingong balay ulong kum ka plastik na marngar amdip di ibatay ke yung new khaw kila shim yung khaw bed ne ki shim ki shanpang mo bla long kum powder di to anula long kum powder sa mix kita ki vitamin folic acid iron B12 ye kumta terter di kishan lang kum powder di onla shan lang pader la long powder di yutu powder khnang ki brio kinum ayu kisandur biang kum yu khaw mo kisandur biang kum yu khaw kilaru shubu bertaman sandur dakadur pelun ba saudong kumta terter de kyok em kit sandur hi kum ukhaw tinakata da ukhaw tu khaw ukham he in the pe athala adan nangni kiba sang kiba yo itu 45 rice adan lagi ni pimpadi yo pimpadi sam di ulong kumta but iong ba new 45 rice new bla adan di vitamin umla ban bam yo tang yu tu 45 rice hap kle nang bat u khaw uba bed te hang bede ba kadar kamuru iru kam tip na
food safety nama hapok ka health department nada jimbang ni hidu kimar kibak kimlom ngila am complaint seki baki ke sistem ke jembisa mantang chu ai nuksai ni une melapu ne kadang kapor melapu ne sena menu la tha tu bat kan sngi kan donai ukut teladai uni la sena menin hal Januari kapor kan long Januari Februari Mac penlethet ini pindi au menai jun haga jeka kan bandi ubakut kan ketak tuai kapor jemi in kyrpang kapor lan pangpilihan makane ka tawai ka kane ko ko labu ande lai benar kemudian ada pindi adin saunai kan maksud tesuhan kum kita kijing pide natip habapi thet baik bah ne kane thok ne umba ya kane ko mata ne thok kai lai temudian ada jema tauna udang lompang kedai tarik penai balai telah dia kane juga pindi ausap rupa mai setelah kan maksud telong di usia apa pilih thet ne han da pynshai ta manufacturing kasngi kata rek pasna ya katoka la ne ko so la ne ki biscuit ki jimbang kita ki dei ki ban penmentai la ne ki ban kata ya kemen jui la lagi belum ki usia te ko mong ba ya kita ki pantaro haka santarek ke sabatai na ki ki food safety obsas ki pasawan pynshai ye te ngakwa ba tang kata ki jembasa tengah ko mong dei ban long ki usia kaptam hayo hak kin la pa pilitip mai ibun ki dukan kaptam mai ki uso lani ki mar ki babu po paket tenten ki cing bom salia jungi nilai itu ki ki uso ki lagi ki dan uso laksana dan sabsina beri dia nanti dan jia bagatu ka laktalapi lani kalasniu inda sitobi no hikma iso ba ayo bi na kata-kata jaka ayo bi katu ki jingpang no mangiban ke kalau kala de lupa api na kata dikata kadai ka hok ko bangi dai mantep ka bangi sakwa ko dai jumut kadai ko kata kita bangun kita diba tiket bangi long tek berkah namanya kalau begitu hakan berkah berkah kita kita dan sini dan bangi long kita ikut semua kita nomor awal yang paling pembeli company consumer kita ini kita service they have impact kalau orang kerja terkam kalau orang kerja kuat kalau ini mungkin kuat berpendam dari kuat sekali bilang ada kayak ketat ketat ini kalau impact ketat yang boleh kajian kemudian jadi berkata kajian lalu dari kanan ini nila langsung berusaha pada mission yang lalu ramai ke plastik tidak kamu lagi kajian itu kebuniman lagi nila lalu kapal penyimpanan hadir pengimbang masuk kajian kita yang mana apa kita yang kemudian penentang di overall explain habang kita yang kemudian imar tohlo kilo